Gaon sa naman po kadira na, sige na lamang kag cellphone. Gatang ko sa hashtag Teves Cares live raffle ni Kong Arnima. Nga sigurado na ikang tawagan ka ni Kong. Ay kaayo, wala may kumus sa pagpaningyawat, di ba ma? May nalang makadaog og gadgets, sakyanan, balay, groceries ug uban pa. Na unsa man gunong pag-apil ni ana-ana para makadaog og galain-lain pa premyo sa hashtag Teves Cares live raffle promo ni Kong Arnie Teves. Simple lang ang pag-apil. Una, magpa-register sa ihatag nga link matag gabi para makapil og sa tsansang matawagan ni Kong. Ikaduha, siguraduha lang na nakalantaw ka sa live ni Kong Arnie anang gabi una. Syempre dapat may krusanon ka og naka-like sa Facebook page ni Kong Arnie Teves. Kung dili ka mabunutan, ayaw kawalas paglaon. Naapay ugma mga inday mga dudong. Tara mga pilta ninyo. Tara mga pilta ninyo. Salamat Arnie. Salamat Kong. Salamat Kong. Yan sa man ma-register na tika. Nya, mapil na ka ma. Teves Cares. Teves Cares. Teves Cares.